Citikuragwo. She became my very good friend and my sister, and I love her very much. Etago Ann Wajiku Wamuratha. Tarora bebeno. Yake tumwele terere. Hatuwe pesa. Hatuwe maji. Huyu ni Wamuratha gai. We maji we pesa. Naona wana ituitolerete. Weko maitu gwiraga weko mutumia wa mutungatiri uko sawa uko chonjo. Nyonete uria Ngai wekaga haria othe makwihokete niguraha magegania atha Tugira ni nyonete uria Ngai wekaga tukinyia haunyundo wa matha tumukumia Yesu Kristo mwathani agocwo. Toguo kwagwe tujitagwo Ann Wajiku Wamuratha kahonoka na ngenda mwathani na ni undu wa tha ciake mwaka muthiru mugitikira mukihe kura. Mheshimiwa Alice jugaga rari matiamenyete twarugamite nao rari maheire kura ciao 95%. Matiyo twacindanaga na maheire kura ciao ciothe na makinjitikia na niĩ ndaingira giti riria ndarirwo nyandikirwo manager wa county andu othe ma applyire niĩ ndarorire ora waumite rari na niwe ukoragwo manager wakwa. We guku manager na kwanyu ni guku ucio niwe manager wakwa etagwo Mbogua na niturokire guku turahurukia mutumia wake riu koguo ndakiri na mundu no andu aria maramurora ni niĩ maraikiria application na mararehe Kiambu application. Ucio ni manager wakwa na kwao ni guku. Undu uria ungi wa keri project nyuna ndienda kwaria maundu ma ndienda kwaria tafadhali. Mheshimiwa Alice Ng'ang'a, Mheshimiwa Mashwa na Mheshimiwa King'ara ndamuthaitha thiini wa ritwa ria mwathani tinyu ndirera Mheshimiwa Mashukuru na Mheshimiwa Kahangara tondu nginya indo cia gaf andu acio ni ndwarite constituency ciao ngaheana hema ngaheana macini cia guthondeka cia guthambia ngari ngaheana cia guthambithia ngari na tondu ndi kamiti-ini ya education ndatwika ati mundu kamiti-ini ni ngari ni guka na roko imwe tu. Niĩ ndirorio kuria ngwende thie niĩ ndirauga iguthie kumuto wakwa uraugire orari umari wena ngari ukona gari likuja rari data hujasema hata shukrani tu sema asante. Aya gari iroka rari na ndamure athimu akijira ni amiona nacokia ngatho muno nginya ni akua kigeranio andu rari ndimurorete ithe ndike mwiciretie. Mheshimiwa Alice ni guka itokete, Mheshimiwa Mashwa ndiokete, Mheshimiwa King'ara ndikinyite kwanyu. Riu ni undu wa maundu macio ngagicokeria Ngai ngatho. Undu uria ngigwenda kurikiriria naguo ni uguo Alice agweta ni campaign yakwa no iria boy child no mwaka acokio hari ari. Last week ni mwene turaririe kuria bunge na turagaruranio uria twaiga no turaugire bururi wanjagia tuteto kamwaki gagakio hau ndeto itari njira hau rucio ciana ikoragwo tatumia turauga ithu tutiguthika ciana o kiria mundu ekwenda kweta no ri ekwenda kuga ciana citu ire ko cikare na itige kubandikwo maritwa na itige gwitwo undu tondu ciana citu no mwaka igitirwo uguo niguo turauga maundu mangi marerwo ithu timaiguite. Na guondo roge gwenda kuga wa keri ni hau turi hau bururi hau twatindikwo Judy Chomo na ni ndirera andu mutumia ekuria mataneti tondu atumia hane mahetwo twana mutumia wothe muhe kana nio ithina wa gatanda karia getagwo riba ward gatanda kau gatikoragwo na Ngai muingi gatanda kau ono ngioka mutumia werirwo mwathani agocwo akiuga ti guku ndienda kumwira gatanda kau tamakane hotore thirikari ile ya William Ruto hau mane hotore no thaka wa gatanda kau kana karamba gutire mundu coka kuririkana thina rari kuo matura mwacuo mbere ya Ngai na mbere ya Mheshimiwa Judy Chomo tamakone ithu tutakire ya kigu turakende guthurwo 27 koguo tukinyireirio guo turorereirie tu ati no kahinda kanini gutiga irio hanini
tukothire gokie tumire atwathiaga koguo turamwacua toindo tutu nini tuoka turathi tukimwiraga twi handu twi sawa na gwe kundu turathi no kiria nguga no rari mwana wa kaheti morore muno ni tukwenda kumenyerera ciana ici undu uria ngitoria waziri oiga kana PS oiga kwina campaign iyo ya gender based violence maundu mara marekika micii ciana ciemecie aciari riu tirira tweragwo thii kwa mamaguo menya ni mama uriku mama ndako ni munyui wa bangi oye mwana guthukirie menyereraga watata kuria watumanaga kwina tata riu matariega na twana keriu na twaire tu maranyarirwo riu ni kuranyarirwo nginya twana twa Tuhii mundu ni amenyerere gake nderire atumio na riu kurahoyo irua tafadhali hoya mamaguo ucio muru wanyu kucio ranywa ukambi ucio niwe brother yaku aya thaka muno meto ha heshimiwa hatiri muru wanyu kwa mwana waku mutume kwi brother yaku ucio murefi tondu wa mutuma kwi brother yaku brother ona murefi akire mwega muno atakihana yatukoraga nyumba uyu akioyaga matano haria kambi agatinda kuu akiina ndauga kamani wa Njiro arue na hone icingi ciothe ni ngoma gukire mama mwega tocio ithe tuwe brother yaku ekugo rindirauga boys out tugoikara nacio raihana mibango ya twenayo ya mental health no tugoka tumumenyithie uria kurathie no muico to maundu ni mathiete mahinda ni mathiete muno maundu macio mothe twikite no kiambiriria njahe nyingi wira ni uguka thutha ni ni kwenda kuhewa muno mheshimiwa Kahangara ni wende mutumia wa mutungatiri umuthi ku mutungatiri wa ICK haha githunguri ugwikaga hiki 25th anniversary na Wamuratha ndari hakuhi na ni kundumite riu ndungicoka uge ngoikarie guku mwana mutumia waku njoke ngateo riu koguo nie ngatho ciakwa mheshimiwa Kahangara gwenda gugutigira nigetha ngatho igicokio unjokerie na nigetha maundu macio mathi mheshimiwa wanyu ni mundu wa goro ni muona ndoi kabira ni ndio na Kahangara na Gikuyu by the way aceraga na andu acio angi gwicene nda kumenya mekaga atia kwao areherari thengio muno na mheshimiwa Kagombe omwire rami ciothe ni cigutinio nginya cigomanie rari tondu rari ndiriona rami no matuire nayo no thamaki miaka 35 koguo turamba gwikira rari tucoke tuthiga tondu githe matirambire guikaikara Njira Kagombe kaiganwo ni Ngai twambe tukerari thengio muno 20,000 as my thanksgiving. May the Lord bless you. Wachungaji asanteni sana hata kwa kutuvumilia kuchukua wakati huu wote. Thank you and may God bless you. Hore maito wega. I just love this woman. I love her very much. Na mutumia mwega ona kuria gwito bunge-ini wethi ukarugamirire Wamuratha we mutumia umanrep wa Kiambu Wamuratha ni wendirariria ate boy ile yaku andu mararehe application gwaku ile rekirwa ate ni mutumia ona ni ngurehe haya sawa asante sana thank you very much ginyaragia hau tokinyete kwa sababu nikimalizia yangu sasa nitapatia mheshimiwa wetu Karongo wa Thang'wa ndio atatujulisha wale MCA wako na sisi siku ya leo. Yangu tu vile nataka kujua, najua dialogue ile ilikuwa na Kimani wa Ishong'wa pamoja na Kalonzo iliisha. Sasa inakuja kule bungeni. Watu wetu warari, mimi kama mama kutoka Thika mjini nataka kusema kwanza nataka kuisoma nijue ni nini waliongea, ndio nikikuja next time nitamwambia kama tuseme yes ama tuseme no. Siku hizi ni kusoma kuanzia mbele mpaka nyuma ndio tujue kama ile maneno yamesema ndio Wanjiku pia yeye anasema. Ya pili ningetaka kusema hivi na haadreda muthikiririe. Bro Kahangara tono ndona wale ambao wametoka hapa kwetu Kiambu. Mashua nimemuona Mashua Wamuratha, nimeona Roiro, Simon King'ara, tuko na Gigi, tuko na Thang'wa, tuko na Kahangara na tuko na Wamashukuru na wale wengine ambao wako hapa siku ya leo. The 5 years tumepatiwa na wana Kiambu. Manoto eteire na thirikari ino ya William Samoei Ruto. We must speak in one language and one voice nigetha tuhote kuona maendeleo. Na maendeleo maria ado arari na ado a Kiambu marenda tuache mchezo. Niwona tuigwa kaunti ile ingi uresireka Nyong'o ya guthire na mbere na Gladys Wanga hata pia hapa, na najua Kimani Ichung'wa yuko hapa na sisi. Lazima tushike na tushikie William Ruto ora twamuheire kura, tukatae na yeye kabisa mpaka tulete maendeleo hapa kwetu nyumbani.
Na mimi nataka kushukuru Miano, CS Miano, na pia ukienda uende useme nilimsaruti. Sisi kama wajumbe wa Kiambu ambapo walipatiwa EPZ, na hiyo EPZ itakuwa inaajiri vijana wetu kutoka 10,000 kuma Ukorali. Sasa ile tuliona ya kwamba Murang'a ndio wameenda kuchukua, tuliweka signatures wa bunge 15 wa kutoka hapa kwetu Kiambu. Na sasa siku ya Friday we were gazetted, EPZ inatengenezwa hapa kwetu Kiambu. Sasa speaker, na kuona ukiwa pale na naona senator akiwa hapa. Sasa the next phase tunataka aggregation center. Adwa arali marekia kore maido cia ona cia kura haya turetwaraga sikeje sigathie the cia jana sigasejana na iriege. Aggregation center niliona county zile zingine wakisign. Nataka kuona Kiambu ikiwa namba 1. Hatutaki kujua kama itapelekwa wapi ama wapi. Ikiwa Kiambu sisi tuko sawa. Lakini tusipitwe. Niliwaona kule kwa Miana wakiandikisha. Tuna migoda goko gwetagwate goko kwa lemuru gwetagwate goko kwa lemuru kwa mheshimiwa witu uthire Belgium. Engineer etagwo Kirago kura kwa gutairaga mbura gwetagwate Deya. We have a lot of land there. Tuko na shamba ingine kubwa hapa Githongori inaitwa Arohio Farm. Kuna mashamba, tuko na mashamba. Adua amatikenda muthako reke ngwire maundu ma tureka aya atari guku marenda mathondekero barabara maigue wega, maheo mae maigue marenda kindu kiega. Ewe ngigakorwo minyonyo ya siasa, ewe ngimenyonyo ya siasa tukurwe na tugukuneo ni minyonyo iyo ni sawa, iyo ni ya gwikira roiko. No aya marenda kindu maranyita guo, makarora thoko makoneno ni thoko, makarora barabara makoneno ni bara, makarora makona niho turiendagiria ciana citu, makarora makona ni EPZ. Sio mchezo, tuache minyonyo. Aya magotorea makofi tukurwe twakuwa na tuona mahofi. No yagoka ndodo ahote kugate ni agothondeka industries na ni akota guthondeka barabara ici ekirerami avuke na hao atuache sisi. Kwa hivyo sisi kama watu wa Kiambu isa time vile tumeambia Jude Jomo turarega na ngu ya William haha araikaraga nde tugaikara nake agokira ni kinya para thoko na atohe mae twacoka mukaiga and then mukamalize ile kazi mlianzia. Niko kana kana ndwarwali. So watu wanataka kufanyiwa kazi na tondu best kumwira ni irahikukire ni ndamura ni irahikukire. Next year will not be like this year, and nampatia nyinyi wazazi. In 2024 wanatoka ina roboro green na gonia CSN Maina ni 2022 no tutokali na 2024 tutakuwa kiongozi, 2024 tutambarikiwa sana. Ona sema 2024 tutaimba nyimbo mzuri sana. God bless you, Mungu ambariki sana. Kwa wakati huu nimkaribishe mheshimiwa wetu onake ari seminary akihigiso ni andu aya mekiraga irinda ta ici jikirite akingaukana padri hapo. Nimesema huyu angekuwa na nyinyi upande hiyo, lakini akatoka nje akaona mama mali safi alafu akatoka. Asante sana Ekau Karogo wa Dhangwa, karibu sana and God bless you.